iti masakbayan. Aday ta, Emma. Nakupin kong dagiti kawas nga aramatan ta inton rabii. Sige, si kanti makaam mo, tain nakisagana ti kanenta. Mangantapay sakbay asumrek ta ijay club. Sino ka ang kalata? Sino si Dagos? Tagtagay. Rumarkas! Rumarak inton madamdama. Aguli magkayulaan. Sino ka? Oh, adi kita nung. Agyaman ka. Dagati pulis. Agurek. Sapsapulan na kakadidag iti punis. Basta agulimak ka. Apay, mister. Asino ka? Apay akabutang mo ti pulis. Nag-hold up ka kadi? Wano nagtakaw ka? Wano anya? Saan? Apay nga rod nga aglamlamang ka dito'y dagusmi. Hindi ka agdanag. Saan kayo adangran? Agtatakaw ka kadi? Saan? Anya nga rod ti atrasom ka dagiti pulis. Awan. Nakadayon dagiti pulis. Mabalin kon ti rumat. Agyaman nakitidanom nga impainom yung kanya. Sige, rumarak mo. Mabit na ang. Anya tinagan mo? Saan na naskan nga ibagat? No kasta, awagan ka iti Mr. Bad. Anya? Nalabit adakas ka tao. Iso asap-sapulan na ka dagiti pulis. Rimuaran ni Mr. Bad Sharon. Nakigtutak itay. Takalat asimrak dito'y dagusta. Dakas ang tao. Iso siguro asap-sapulan ti pulis. Ngam, di na ta dinangran. Sayang, nataerpay mat. Ay, nagpintas dagiti mata na. Minging-mingak na imbag. Aday ta ka manan, Emma. Nakakita ka man nga minan iti nataer. Oh, saan ka di? Nataer day di alalaki. Ngam, sayang mat. Tadakas a tao. Iso nga inawagak iti Mr. Bad. Ay, sayang nga agpaiso ti kinataer na. Tadakas mat ti aramid na. Kanya nga tati inaramid na. Siguro, nag-hold up. Tapay asap sa pulon ti pulis. Anyan, sayang. Nataer pa'y mat nga rod. Malakit din. Ingkan isagana ti taraon tatamangantan. Sakbay amapanta iti club. Sige. Kat ikabil mo aminan itibag dagiti masapsapol na. Kitaam tapno awan malipatam. O anya, nakabayad kan iti matrikulam? Wan manang, maudin a semestre raytoy. Nasayat no kasta. Wan gaya manang, kurang ti allowance ko ita. Nga maalak to jitang dan ko anak ilabada kada Mrs. Lee. Isupay nga allowance ko. Wan ading ko, agan anos ka ha? Di ka agdanag, taag-diskarte ak iti pang allowance mo. Apno saan ka nga agbambanog ang makilablabada. Kabaalak, manang. Ala, agan anos kalata ha? Igaad mo ti panagadal mo para iti masakbayam. Wan manang. Manang, anya nga dano agtrabaho akmot iti restaurant a pagpapaayam. Uray part-time laang. Ha? Kwa? Saanan? Imbagak matankan ka, asya kon ti makaamo iti masapsapol mo. Saan ka nagtrabaho? Basta ti makunak, igaad mo ti agadal, taparakan ka dayta. Ti kayat ko, saan ka atumulad kanyak? A high school laang tinagpatinggaak. Sika talaga, manang. Syaklatan di pang panunutam. Wan kayat ko ang makaturpos ka iti panagadal mo, ading ko. Kat, kumusta ti kabsat mo? Nasayaat mat. Naimbag man, tadi na ko naan asumarungkar dito'y dagos na. Uray ibagana, jakmat lakayat. Amo na ka di amay sang kaaman nala iti klam? Jak imbagbagakan kwa na. Ti imbagak idi at trabaho, kat waitress iti restaurant. Apay adi mo imbaga ti pudno? Saan mo tanas kan amaamuan na? Tinapatag, makalpas iti panagadal na. Ay, nakasaysaya at kakit din nakabsat na. Taawan sa bali a pinanunot mo, no di ti masakbayan na. Husto ka, Emma. Kayat ko nga iti masakbayan, nasaya at to tibiyag na.
Ngam kasanon no gumurakan ka. Gaputaman nala ti trabahom. Saan ko na pinanunot, dayta? Sa bagay, mannala ka nga agpaiso. Ngam agpatinggala ang iti mannala. Saan kamat nga agpapairuan? When Emma, agpatinggatala ang iti stage. Saan ta nga agpairwar? Uray kaskasano, maprotektaran ta ti bagita. Italabanan asimmang put ka, Orlan. Wen, ngam rumwarak matlaeng. Maklag palas. Anya? Ibagam ka ni Vivian, talabaan na dagiti kawas ko. Ay, anak ko. Di ka kadiagsardeng iti mati nga aramid mo. Mangrugi kayo manan ako nakon. Kanayo nakngamin nga agdandanag ka, anak ko. Saan ka mo ta pinatakiladakas? Mangsapol kahit tinasaya at trabaho. Tapno natalgad ka. Mabilang. Kang ka iti kwarta. Imbag lang ay igatang yung kini Vivian iti bagas. Kastamatan iti sidain nyo. Kan aramatan ni Vivian iti panagadal na. Diyak kaya't nga awatan. No nagtaod iti dakas awakas, Orlan. Nagadugid din nga Teo ayas. Sige. No di mo kaya't nga awatan. Saan lang? Nagbalbaliw ka, anak ko. Pangasim. Sana kaya't nga awatan ni nanang ti kwarta ngayaw awat ko kankwane. Isong edad kun kan ka. Manong Orlan, Oh. Di mo kadimat kaya't nga awatan? di ko makayat nga awatan. Ngam ka sa pula ko na iti kwarta. Isong arod nga awatem. Ay, ammom ka din no anya ti mariknak. Tunggal malagip ka, manong. Agdanagag. Kanayon na kang agdangag iti news iti radio. Tama nga numaysa ka anatiliw, gapo iti madi nga aramid mo. Apay nga mingagdanag kaya. Oh, at iti kwarta. Awata man. Usar may iti panagadal mo. Sige, manong. Manong. Apay namang sapol kalaangan iti trabaho. Di uray anya ditan, basta nadalos. Narigat ti agsapol iti trabaho ita. Ala, inakon. Kat ilabam dagiti kawas ko. Tapno adda pagsukatak into nagawidak, ha? Napanan ni Manong Orlan, nanang. Inawat ko latan ti kwarta nga inted na. Ay, Vivian, anak. Kanayon ang madandanagan akin ni manong mo. Uray siya nanang. Kanayon ka abagbagaan. Ngam kapungtot na. Uray siya, nanang. Kanayon ko matabagbagaan ni Manong. Ngam sana dumngag. Kat idaw-dawat tayo. Asapay lang ko matamakaamiris katagbalbaliwan. Kanayon akasta ti daw-dawat ko iti Diyos, anak. Asapay lang ko matagbalbaliwan ti kapsat mo. Iti kasta, sa anak moten akanayon ngagdanda nagkankwana. Agdanagak ita, Mario. Agraira man gaya man dagiti agtatakaw. Dagiti akyat bahay gang. Sapay awanen kadwata diti balay. Sapay ang may saak no daduma diti balay. Takanayon nga da misyon apapanan nyo. Mangalatan to iti kadwata dito'y balay. Hardinero ken driver. Ken isudamot ti agbalin a security guard. Juan, Rita. O sige. Magkita ka nga ron itagbalin akadwata dito balay. Sige, siya kung ti makamo iti dayta. Nasaysaya at matlaang daytay adda mapagtalkan akadwata. Tane, dudwata laeng dito'y balay. Oh, kasano Orlan? Matuloy ti pagnatayin ton rabi? Wana, matuloy. Sige. Mapantangarod itiklab inton rabi. Ado ti chicks ijay. Saan a chicks tiga puna ang mapantay jay? Amom dayta. Ah? Wen, amok dayta. Masapol ang makaaduta ita. Di mo ka di kayat ti ag chicks? Saanen? Ibusan dala ang ti kwarta.
Day talagkaot iti bulsa ti amuda. Sa bagay Iso ano sumrak ta iti club. Saan ta panunutan dagiti babae? Rupat kwarta dagiti babae iti club. Orlan, kita di agsalsalay jay sango. Wow! Nakamaskara iti sinan kulibangbang. Sana day ta ti pangituunam iti matang mo. No di ket mangsapol ka kit di iti mabalinta pagkwartaan. Kita nga minan na imbag jay dancer. Nagpintas. Simbagak matengken ka saan aday ta ti pangituunam iti imatang mo. Agbuya takit di. Bayampay lang day ta pagkwartaan. Anya? Buyaan ta day ta dancer di ta sango. Wow! Nagseksi. Ngam Diego. Anya nga tinagan day ta dancer. No interesado ka kan kuana. Sige. Inkanto makiamam mo. Saan na siya ti makiamam mo? Lugikat sika. Tapa nakita ket agbagay kayo adwa. Mabalin ka diti makiamam mo, Miss Dancer? Da kayo ka ditay nakamaskara nga agsalsalay jay sangwit ay? Saan na da kami? Aguray ka. Dayta ka duwam. Kasla nakita ko na. Ha? Uray siyak. Kasla nakikita kayo di takadwan. Si Katay Kanla at Asimula, ijay dagusmi. Mr. Bad? Ha? Wan, si kang agpaiso. Anya ka ditipod no anagan mo. Siya kunti sumungbat. Orlan tinagan to'y kadwak. Kat, Diego mat tinagan ko. Nukas na. Orlan tinagan mo? Ang awagan ka lata iti Mr. Bad. Mr. Bad, ti awag mo kan kuana? Apay, Gaputa dakas. nagbidot ka. Saan adakas ni Orlan? Nasaya at atao day ta. Talaga? Unmat. Mabalin ka diti makipagayam ka na kayo? Sige, apay kit dinasan. Sige nga rod. Agurder kayo iti kanen. Wano, inuman nyo. Siyak ti makaamu iti bayad. O sige, siya kunti makaamo nga agorder. Kat di kay agdanag. Basit laang pi inuman mi a ladies drink. Iso di kay agdanag. Saan adakkel ti magastos yu? Amuyo, nagtataer kayo. Kumakas kada kayo ti agbalin a boyfriend ni. Mabalin ba't ada kami ti agbalin a boyfriend nyo? Ngam no siya, jak pa'y kayat ti madan iti boyfriend. Apay, Sharon. Ada obligasyon ko iti biyag. Kat jak kayat ti masinag. Ay na, agpapaadal ngamin iti kabsat nga. Iso ako na nga da obligasyon na. Nagsaya at kagaya makabsat, Sharon. At siyakat. Kaya't kumat ti makaurnong. Ngam, saan ko pa'y kayat ti maki-boyfriend. Tama nga no alaan na ti urnong ko. Yak kayatin ang maulit tinapasama kanyo. Lino ko na ka ti boyfriend mo? Wan, kwarta lagayam ti kayat na kanyo. Nakakaasi ang dito nga agsalsala di tayong tablado. Sa ita, intaray na laong ti urnong ko. Kaasi ka matlukas ta. Iso nga ita, masapul apel kakpay anaimbag. No nasaya at atao ti paki-boyfriend na. Sakbay asong bata. Tama nga no itaray na laang ti kwarta. Jak ninamnama nga agsabat ti dalan tayo kada Mr. Bad. Uray siya ka, jak ni namnama day ta. Jak makaturog siya ron. Apay, ngam siyak, kayat kon nga ikidamdag iti matak. Crush ko ni Diego. Sino Diego? Jay kadwa ni Mr. Bad. Ay na. Ala, jak malipatan ti panang put-put na itidakulap ko. Di mo ibaga nga agayat kan kuana. Dakas ka ni? Saan? Ngam nasken akilatisan pa'y anaimbag. Sakbay amakiayan ayat ka kuana. Inala na ti cellphone number ko.
Intad mo? Wala, ngamin nagpilit mo. Sige. Sikat makam mo. Katsi ka, saan mo ka di akayat ni Mr. Bad? Natairmat lang ang akas kini Diego. Imbagak matan ajak pa'y kayat ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y laang ti imatang ko iti kapsat ko. Kayat ko ang makalpas iti panagadal na. Okay, ngamamom ka di? Nasiputak ni Mr. Bad. Mingmingmingan na ka. Onya ko ma. Sigurado, agayat kan ka, Sharon. Alaki ti, maturog tan. Aginanatan, tainton malam, agriing tamanan para iti trabaho tan no rabii. Katsi nga, saan mo ka di akayat ni Mr. Bad? Natairmat lang ang akas kini Diego. Imbagak matan, ajak pa'y kayat ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y laang ti imatang ko iti kabsat ko. Kayat ko ang makalpas iti panagadal na. Okay, ngamamom ka di? Nasiputak ni Mr. Bad. Mingmingmingan na ka. Anya ko ma. Sigurado, agayat kan ka, Sharon. Ay, nalakit din, maturog tan. Aginanatan, tainton malam, agriing tamanan para iti trabaho tan no rabii. Ay, Sharon, jak maikat iti panunod ko ni Diego. Marikrik naklat iti panangputput na iti dakulap ko. Jak amukan ka. Malakit din, maturog tan Emma. Aginanatan. Adet, nalamangan to'y ayan ko. Nailamangak tayo ng kamat kanyak ng aking kuko itibag na intaray ko. Nabanuga ka nagtaray ah. Ni nga ta, Diego. Kumusta nga tamat ten? Nalabit anakadon itinasikdok mo. Patrol ka. Dituyak pailaan mo tingnan. Ang mga nutiliwan dagdag iti pulis. Agpaliiwa ka na yung bag. Sakbay arumwarak dito'y naglamangak. Nasaya at mat. Tanailam mga amtay akin ko ay tibag nga intaray mo. Nimbaglangan na. Nang runag at addapay dagiti pulis nga agpatpatrolya. Oh, kasano Orlan? Nakaaduta itangal daw. Mapantay jay klabinton rabi. Saanan? May bustlang ti kwartata ijay. Saan na bale? Dala ang Emma kan Sharon ti kanta. Mapan ka ano kayat mo? Awan matla ti papananta. Isu ang mapantay jay club. Adda balay akayat ko asar kanta. Ha? Sa dino? Basta, sumurot kan tulata kanya. Baknang kaditi aking balay? Wan, baknang. Kat sigurado nga ado ti kwartada. Sige, nukas tati ko nam. Aramiden ta. Isupay ang mainayon iti urnong ka. Sige nga rod. Agsagana ta para inton rabi. Dito itapay lang nga rod hideout. Wan, tadyak kaya ti agawid iti balay. Sigurado as sermon manen ti mangag ko. Uray siyak. Awan lakat sermon ti mangmangag ko no agawidak. Makauma. Agyamanak itinyag mo nga abastok ama nang. Natanglaang tigatangak. Maan ka na yung bagwan, jak kaya't amabisinan ka. Iso ang nag-grocery akon iti ado, tapno di kagbisin. Kumpleto kan iti abasto. Uwan manang. Alang arod, rumarak matla dagwas. Tadapay trabaho inton madamdama. O sige, manang. Uwan gayam. Apay adinak ipasyar ijay dagus mo. Jak pa'y nakapan ijay ah. Saanan anas kanday ta? Ngam kayat kamot nga ilabaan, manang. Siyak ti aglaba iti nagmurngam. Taamok akanayon ka amabannog iti trabaho. Saan mo na panunutan day ta? Dagiti kawas mo ti labaam. Di mon pakibyangan dagiti kawas ko, tas siya kun ti makaam mo. O sige, manang. Ikan ka iti kwartam, tapno aday gatang mo no da ka sa pulam. Nang runa iti pagadalan nyo. Agyamanak unay, manang. Agan-anad ka kanayon, ading ko. Wan, katuray si kamat, manang. Agan-anad kamat.
Imbag ka pa'y Arlene. Kompleto ka iti gamit. Ada cellphone kan laptop mo. Amo mata ni manang ko. Ipaina amin aka sa pulak. Basta para iti panagadal ko. Nagasat ka. Gaputa at damanang mo ama nang ipatag. Kan mang pampanunot iti masakbayam. Husto ka, Vivian. Awan sa bali apang panunutin ni manang ko para kanyak. No di masakbayak. Iso nga igaod mo ti agadal. Saan mo apaayon ti kabsat mo? Wana, kasta ti aramidak. Saan ka pala ang ama ki boyfriend? Ta mga numakasi nga dayta iti panagadal mo. Wan, amok na ita, friend. Kan oray si ka, igaad mo mat ti panagadal mo. Wan igaad ta ti panagadal ta, para iti masakbayan ta. Ala, umay ka, mapantay di kantin, agmerienda ta. Adamat balon ko dito yung merienda. Urayan di ka agdanag, ilibre ka, anta kwartang. Sweldo ka nagboras iti mais. Nagagat ka talaga. Alakit din, intan agmerienda, ta ilibre ka. Agtakder talang dito'y Amanda. Tapaliiwan taday tadak kalabalay. Unurlan. Saan tang agpadlaw ng agpalpaliw ta? Kitaan ta na imbag. No kasano ta makastrek dita inton rabi. Unurlan. Panagkunag. Kat nalakalaang amakastrek ta dita. Saan mo't anarigat akalayatan ti pader? Husto ka? Urlan. Addala kay iti terasa. Di ka agpadlaw. Nakita na tan dito'y nagtakdaran ta. Di ka tumalyaw iti ayan na. Tapno saan na makadlaw. Kampay di. Agin inanatalaeng dito'y ayan ta. Kampay di. Nabannog ta nagnag na. Ne. Awanan iti terasa tay lakay. Intan. Ang mga nakadlawan. Agsublitan to inton rabi. Dakkel abalay deta. Kat sigurado nga adu ti maalata dita. Kas kuma iti alahas kan kwarta. Hala, pumanaw tan dito eh. Urlan, tilakay. Di ka tumalyaw kinuana. Di ka agpadlaw. Intan. Umasidag kayo dito, da kayo, lalaki. Nangag mo diyang bagana. Wan. Umasidag ta kano iti ayan na. Itay kayo pa'y apalpaliiwan. Kat kaslag palpaliiw kayo, dito'y balay ko. Ha? Apay ko mang agpaliiw kami, sir. Agin ina na kami laeng. Agkasapula na kiti driver kan hardinero. Amangan no kaya't yu ti agtrabaho kanya. Ha? Driver kan hardinero, sir? Wan. Siyak. Amok ti agdrive, sir. Awan lisin siyak. Saan na parikot dayta? Sige, sir. Agsubli kami to. Tapno ipakamumi. No kaya't mi ti agtrabaho kan ka. Uno saan? Sige. Urayan kayo inton bigat. Siluluka ti ridaw ti balay mi para kada kayo. Mario, sigurado ka kadi kadagijay dua a lalaki. Imbaga makasapulam ti driver kan hardinero. Wen, Rita. Amok nga agtatakaw dagijay a lalaki. Ngem kayat ko ida a makapulapol. Mario. Awan pagdanagam, Rita. Sana dakas ti aramidak. Kayat kula amam mo dagijay a lalaki. Tagparparik na kaniya nga agtatakaw da. Sige. Sikati makaam mo. Sabali mananday ta a misyon mo, Mario. O niya. Agsubli tayong tunbigat ijay balay tibak na. Saan? Saan? Ituloy ta ti panggap na. Serken ta jay balay da inton rabi. Sige.
No dayta ti kayat mo. Isu nga ron ti aramiden ta. Saan nga importante ti sasawan da jabak nang? Ti importante kat ti maala ta akwarta ije balay da. Oh, di ka makain na, Emma. Ada ka di or-orayong asumangpan? Da Diego kinurlan. Ay, aday ta ka man mo. Isu naman ang pilinaw, ti panunot mo. Kaya't ko ang makita ni Diego. Kailiw ko ang makita. Saan na suminay ti panunod ko? Sumardan ka man ay. Naminsan mo lang ang nakita. Nam kailiw mo ang makita. Kas na nga rin marikrik ti panang putput na itidakulang ko siya ron. Di ka man paalinaw itirik naman. Laglagi pam, anamin anukan analoko. Ngam sabani ni Diego. Nasingpet abaro. Kan nasaya at ti kinatao na. Kasano nga mom, anasaya at ikinatao na. Gaputan na taot. Kapo ka di tanataan, isa ako nam anasaya at atao. Agpampanunod ka ka di, Emma. Tsaka mo, basta kasta ti marikrik mo. Kailiw ko ni Diego. Wala, agsaka na. Tasikan ti sumarunong agsala. Ay, sayang. No adda ko man ni Diego, makita na ko mati panagsalak ije intablado. Sumardang kan. Agsagana kakit din, tasikan ti sumarunong agsala. Nasip nga't abanda to'y ayanta. Awan ti makadlaw nga data dito'y. Kat nalawag ang makita ta, day tabalay tibak ng alakay. Tadamot dagiti silaw itirwar. Diego, O niya, kalayatan tan ti pader. saanan? Saanan? Nagbaliw ti panunot mo? Pumanawtan dito eh. Sigurado ka? Umikan. Umadayutan dito eh. Nakaadayutan iti dakkal abalay. Kasano? Aglayuntan iti hideout ta? Wan, Intang arudan. Magmagnatan. Barang adda pagsayaatan ang masalaw ta. Sige. Ang mas daawak. Ta nagbaliw ti panunot mo. Di kan sumanaw. ang mga nuad na makangagkan ka. Agsarita tantulangan, hinton makadanon tayo jay hideout. Ay, aking awan da Diego. Kaya't ko makita. Ingkakat sanguan tay ka table mo ang lalaki. Itay pa yung orang yan na ka. Ni Diego ti kayat ko akatigo. No kastang, ingkalat ta kasarita dyan lalaki ang mga ano adama sa una. O sige, sangwak latan yung customer. Kat sapay kumata umay da Diego. Di kan mang namnama nga umayda. Saan da at tipo, timay sa aman nala. Gusto kanyak ni Diego. Amo, kan mariknak dita. Alakit din. Ingkan sang untay customer mo. Nasaysayat no sumraktakas driver kan hardinero ije balay tibak nang. Sigurado ka? No kasta ti aramidan ta. Makita ta dagiti banag ang mabalintang itaray. Nang runa ti kwarta kan alahas da. Sa bagay. Iso amapantan to ije balay tibak nang. Ta sumraktakas hardinero kan driver. Siyak ti driver. Katsika ti hardinero. Nanang, ato yun ti tsaayo. Agtsaa kayo. Kabayatan ti pa nagpapainit yun dito'y paraangan. Oh, atoy. Tainton madamdama. Mangantayon. Malinay ton dyain na poy. Mangantayon ton. Sakbay nga intay makimisa. Ay, Imag agsapaan agpampanunot kayo man, nanang. wain bebiyan anak ko. Pampanunutak ni manong mo. No ayan na nga taitaan. Ang mga nudakas manuntar aramidan na. Nanang. Inaldaw pampanunutak ti kapsat mo. Taam ka nga ang mga nuan niya ti mapasamakan ko na. Kapo iti maday nga aramid na. Kanayon tayo abagbagaan ni Manong. Ngam saan matadumngag? Ita? No, adaman mapasamak kun kwa na adakos. Awanin basol tayo. Anak ko, Tunggal bagbagaan nyo. Kaungat na kayo.
Idinto ta ibagbagayo lang, mo ti pagsayaatan lang. Diyos ko, kaano nga agbalbaliw ni manong mo? Kaano ang makamiris adakas na kiti aramidan na? Nanang, Sapay ko mata makitak pa iti panagbalbaliw ti kapsat mo. Sakbay ti ipupusay ko, Vivian. at igdugpay ti biyagyo, nanang. Iso apat tiyok, ang makita yun to ti panagbalbaliw ni manong ko. Kumusta, kabsat? Imay kayo gayam na kimisa. Wan, kapsat. Kadwak ti anak ko abalasang. At dala kasarsarita na agayom na. Kat, kumusta kan, kapsat? Niya, kastoy latta. Kanayon nga agdandanag, maipapanit ti anak ko. Ay, agpada talaang, kapsat. Saan ka di pa yan nagbalbaliw ti anak mo a lalaki? Saan pa'y nga road? Ay, uray siya. Saan pa yan nagbalbaliw di anak ko? Katita, jakam mo no sa dino ti ayan na. No agawid. Agsukat lang iti kawas na. Rumwar manin. Nagpadaan da iti anak ko, kapsa. Dakas ti arami di anak ko. Ngam, mangnamnama ang agbalbaliw to. Kat kanayon kung ay daw-dawat iti Diyos, asapay la kuma, tadumteng dayta agun daway. Agpada talaang kapsat. Agparikutak latta. Saan ka di pa yan nagbalbaliw ti anak mo a lalaki? Ay, saan pa'y nga road? Ay, uray siya. Saan pa yan nagbalbaliw di anak ko? Ita, tiyak amo no sa dino ti ayan. No agawid, agsukat lang iti kawas na, rumwar man eh. Nagpadaan da iti anak ko, kapsat. Dakas ti aramid ti anak ko. Mangnamnama ang agbalbaliw to. Kat kanayon kung ay daw-dawat iti Diyos, asapay la kuma, tadumteng day tagun daway. Wan kapsat, sapay la kuma, taitulok ti Diyos a makita dati dalanda analintag. Sapay kuma, kabsat. Ala kapsat, ingkameng, tanay, paypayapayan na kunti anak ko. Ingkami ka noon. Ay, anya itayin taynagan mo, kabsat. Nalipatang matan. Mimay tinagan ko, kapsat. Ay, ungayam. Mimay tinagan mo. Ay, siyak mat ni Punsaw. Wen, jak nalipatan tinagan mo. Alang araw da, ingkayaw na. Agkikita tayong tumanan dito'y simbaan. Intun sumarno a Domingo. Wan, kapsat. Sige. Agdoorbell kan, Diego. Sigurado ka kading agtrabaho ta dito'y dakkel a balay? Wen, apay, di mo kayat? Kaya't ko Siyempre, nanamay ti trabaho ta dito'y nubilang. Kenkas iti kunam. Umado ti kwartata, numaala ta hati. Di mo balik sanday ta. Agdoorbell kakit din. Sige nga rod. Sapay ko ma. Taadda taybak ng alakay. Nasaya at taimay kayo. Kaya't nasawan. Interesado kayo itimbaga ka trabaho. Wen, sir. Sakbay na, agmerienda kayo pa'y. Ato bambaro, nang isagana ti asawa iti para kada kayo. Kalpasan na, ituloy tayo ti agsasarita. Agyaman kami, sir. Sige, agmerienda kayo. Padayawan niyo tin sagana ti asawa para kada kayo. Diego, sika ti agbali na personal driver mi iti amin na pagnami iti asawa. Wen, sir. Orlan,
Sika ti agbalin a hardinero mi. Nabaybayanan ti mula, di talikudan ti balay, kan iti aglawlaw. Kayat ko nga agmula kay tinatnateng, tanalawad ay talikudan ti balay mi amulaam. Wen, sir? Itad ko ti umno a sweldoyo, kan kanenyo ti kayatyo akanen. At napagturugan nyo di taasidag ti garahe, tagpaay kayo matlaeng kas gwardya no iti rabii. Sir, Kasi tinakunag, ipaay ko ti umno a sweldoyo. Katagyaman agtadda kayo, tapno addakat kaduwami iti asawa. Agyaman kami. Tainawat na kami, sir. Nasayaat kayo launay. Ala, umay kayo. Taisurok dagiti rumbang nga ramiden nyo. Wan sir. Di kayat ko, di kay kumaagbabain. Daytoy ti agbalin a seledyo. Agyaman kami, sir. Nalawa daytoy. Adamatan paglutuan nyo ditoy. Kan kompleto kayo iti gamit ditoy. At daaminan. Ayan ti sigod nga agnana ditoy, sir. Wenno ti driver kan hardinero yo. Nag-abroad. Tinulunga ka maka-abroad. Taday tamat ti kayat na. Kasta ka di, sir? Wen, ketala. Hingkay alaanan dagiti kawasyo. Tamabalin yun ti mangrugi. Dito'y kayon nga agnaed. Kasano, Diego? Agawid tan, taintalaan dagiti kawasta. Saan tan nga agsubli dito'y hideout? Tagyan tan iti balay ni Don Mario. Mas daawak kan ka, Orlan. Kasla nagbalbaliw kan anaming pinsan. Anya ti pakasdawam kanyak. Gaputa kasla saan kaadakas a tao ang makisarsarita kan ni Don Mario. Ken amum pa yung ti agyaman, idi iso ti kasarsaritam. Kasta talaga. Nasken apakitaan ta itinasayaan. Saan tang ipadlaw, adda kasta a tao. Sabagay ngam kasano daytan? Talaga ka di nga ijaytan ayandang agnad? Wen? Ngem apaman a maalat ti kwarta kan alahas da. Pumanaw tamat ijay. Sige, kasta ti aramidan ta. Mario, kasla agdua-dua ak kadagijay a lalaki. Kasla awan panagtalag ko kadakwada. Amok dayta. Kanamok ngagtatakaw dagijay. Aniya, Nadlaw ko dayta ni dinatanawak ida, bayat ti kadak iti terasa. Kampay idi, agin inanada iti dala na batog to'y balay. Nga mamok ngagpalpaliw na. Mario, Sabali mananda ito'y amisyon ta, Rita. Mario, Awan ti imposible iti Diyos, saan ka di? Tanupudno ti atap ko, ngagtatakaw da Orlan ken Diego. Tulungan ta ida, ngagbalbaliw. o sige, sikat ti makaam mo, Mario. Kadamo katulungan na ta ti Diyos. Tada ito itinted na amisyon ta iti biyag. Titumulong kadagitag kasapulan iti tulong ta. Sapay ko mga rod iti Diyos, taagbaligi ta, Mario. Agbaligi ta. Babaen mo't lang iti tulong ti Diyos, Rita. Kumusta kan, Aileen? Ada ka di pa'y abastom diti balay? Ado pa'y manang. Mabitlaan, taikan ka iti kwarta. Oh, awatam da ito'y. Ha? Ne, ada pa'y kwartak, manang. Basta awatam. Imbag lang nga adan to igatang mo iti masapsapol mo iti pagadalan nyo. Agyamanak nga rod no kasta, manang Sharon.
Basta saysaya atom ti panagadal mo, Iti kasta, adda serbi ti bambannog kong agtrab-trabaho para ken ka. Wan manang, kat agyaman ak unay. Kat, kumusta ka matan dito'y balay? Awan mat parikot nga ure agmay saak, manang. Kano iti rabi kaduak ni Sofia. Ti kaaruba tayo abalasang. Dito'y amat maturog tapno adda kaduak no iti rabi. O sige, agan-anad ka akanayon, Arlene. Wan manang, kat uray si ka, agan-anad ka kumamot akanayon. Sige, ipadas ko ti agmaneho, sir. Nalipatak samot tan. Nabayag ngamin adyak nagmaneho. Jeep idi, tiin manehok. Sige, ipadas mo lata. Agsanay kapailang. Katinton mayaten, ingkan tumangalay ti lisensyam. Ha? Wen, iti kasta. Legal ti panagmanehom. Awan to ti agbali na parikot. Nalawa mo ti kalsada ditoy. Iswa ditoy kan nga agpraktis. Sige, sir. Agyamanak. Orlan, makitam dagiti ruot anagado. Ikatum amin dagita. Dalusam amin. Takayat ko anapintas ti aglawlaw. Kat kayat ko apapintasam ti aglawlaw. Sige, madam. Di kay agdanag. Taipaay mi ti umno asweldoyo. At dapay bonus yun no kasta, makita mi anagagat kayo. Amin a binipisyo, ipaay mi kada kayo. Kano iti Paskwa, at dalata bonus yo. Ha? Ipaay mi ti amin a binipisyo yo, kas mangmanggad. Madam. Ala, umay ka, Orlan. Taisurok ti umuna nga aramidam dito'y hardin. Nalawa tinadalusam dito'y hardin. Sige, ituloy mo ti agdalos dito'y. Tainak mangisagana iti merienda. Sige, madam. Saan akon amangala iti babaunan? Takabailakpay matagluto. Sige, madam. Ituloy ko nga ron ti agdalos dito'y hardin. O sige, kat inak mangisagana iti merienda. Tamok amabisin kan. Agpapanda Mario kan Diego. Amok amabisindan. O sige, agmerienda tayo. Naimas day tayong sagana ni Rita a pagsasangwan tayo. Uwan, sir. Naglaing kang agmaneho, Diego. Kata si kaswentan ton te lisensyam. Agyamanak, sir. Kat si ka Orlan, amangan no kayat mo te agsurong agmaneho. Ibagam lang no kayat mo tay suro ka. Ha? Nasaysaya at no agadal kang agmaneho. Nakababain met, sir? Awan ti rumba nga pagbainam, Orlan. O sige, isuro ka nga agmaneho. Orlan, Diego, at ka di kakabsat yung agad-adal? Awan kapsat ko, sir. Agmay saak. Nilatatang ko ti kadwa ki balay mi. Kat sika, Orlan. Adda kabsat ko nga agad-adal iti kolehyo, sir? Sige, sitadaan kami at tumulong. Aging ga makalpas iti panagadal na. Ha? Sitadaan kami at tumulong iti kabsat mo. Mayat ti biyag ta dito'y ayanta ita, Orlan. Nasingpet dagiti agasawa abaknang. Libre pa iti abastota. Agga po amin kadakwada. Wen nga rod, Diego. Amin na kasapulan ta. Ket ipaayda. Nagsaya at dalaunay. Orlan. Kaslama konsinsya akon. Nakasaysaya at dakadata. Pagaramidan tapay laida iti dakas. Napanunot ko matday ta, Diego.
Anya nga ta, no ipaypaysuta ti agtrabaho kadakwada. Total, ayos mo ti sweldo ta. Kan libre mo ti kananta. Kan maysa, tulungan da pay gayam ti kabsat mo, iti panagadal na. Diego, Wen, Orlan. Ipaypaysutan ti agtrabaho kada Madam Kansar. Total, mayat ti biyag ta ditoy. Napanunod ko matdaytay. Iso sige. Ipaypaysuta ti agtrabaho katakwada. Takas itinakunam. Mayat ti biyag ta ditoy. Kas ita. Napintas ti pagid-idaan ta. Kutsyon. Mayat ti maturog no kastoy. Alay. Maturog tan, Diego. Orlan, kaya't ko ang makasarita ti kabsat mo. Isu nga yung kanto sukunen, tayo pasyar mo dito'y balay. Sir? No kaya't nalakit diti agnayad dito'y balay, nasaysayat pa'y. Iti kasta, adakad kadua ni Rita. Saan nga ta asubranday ta kinasayat yo, sir? Agtalag kayo kadi adagos kada kami? Wen, Orlan. Agtalekak kada kayo kini Diego. Kan maysa, kaya't mi ti tumulong iti agkasapulan iti tulong mi. Bakit kan lakay kamin? Awan anak mi. Isungan anwan mi ti kinabaknang mi. No saan mi mat nga itulong kadag iti agkasapulan iti tulong mi. Sir? Katkas iti nakunakon, ingkan to ayaban ti kabsat mo. Ayam-ammom kada kami. Ha? Kasta? Sigurado ka, Manong? Wen, iso asumurot ka kanya. Sana bale, tawan klase mita, na Sabado. Sige, Manong. Kaya't ko ti sumurat kan ka. Orlan, anak. Asino day ta nga amaw? Di kayagdanag. Nasayat da tao, nanan. Anak. Ala, agrubot kan, Vivian. Orlan, anak. Mabalin ka di asumurot akmat. Ah. Kaya't ko ang makita day takunam nga amom. Sige, Manong. Bayamon as sumurot ni Nanang. Tapno mamam na maddagiti among. Lukasta. Da kayo gayam ti amo ni Orlan, Sir Mario. Madam Rita, ay naagyaman ak iti Diyos. Am-am muna kami, kabsat. Uwan, sir. Ngamin, da kayo nga agasawa, ti may sa atumultulong ijay simbaan. Oh, nasayaat, ta nagsasabat ti dalan tayo. Naragsakak ang makaam mo, at kayo gayam ti amo ni Manong ko. Sir, Madam, agyaman ako na iti Diyos. Ngamin. Oo, di mo nituloy ti kayat mo nga ibaga. Amok lang. Kat sige, sidadaan kami at tumulong kang ka, Vivian. Agyaman kami unay, sir. Sakbay nga agawid kami, sir. Kaya't kapay apagyamanan. Gaputa si dadaan ka at tumulong kadagiti anak ko. Nang runa unay ni Orlan. Amom ka di. Adadagsan iti barukong ko na iti nga anak ko. Kabsat Mimay. Dakos ti aramin na, sir. Kanayon na nga agdanda ng may papankan ko na. Kanayon ko ngay karkararag iti Diyos. Asapay la kuma. Tamakita natin alintag-adalan na parakan ko na. Tapno sa anak kumahan nga agdandanag iti inaldaw. Kabsat. Katagyaman ak iti Diyos. Gaputada kayo tinagbalin nga amo na. Natal nan tiriknak, sir. Sa anak ko nga agdandanag. Gaputa amok nga addan na saya at trabaho na. Gapukada kayo, sir. Ala, sapay la ko mga rod, tamalawlawagan ti panunot ti anak mo, Mimay. Kat
Pilyen na tinalintag adalan anaturong na. Sapay la kuma, tasaan asumyasi. Katagyaman ak iti Diyos, gaputada kayo tinagbalin nga amo na. Sir, natalnan tirik na. Saan akon nga agdandanag. Gaputamok nga addan na saya at trabaho na. Gapu kada kayo, sir. Ala, sapay la ko mga rod ta malawlawagan ti panunot ti anak mo. At pilyen na tinalintag adalan anaturong na. Sapay la ko ta sana sumyasi. Wan, sir. Idaw-dawat ko day pa. Si dada nakatumulong kadagitikas iti anak mo anayaw-awan iti dalanda. Nalabit aday ta talaga ti misyon ko dito'y rabaw ti daga. Ti mangiwanwan kadagiti naiwawa. Bendisyonan na ka ti Diyos, Don Mario. Sapay kumatag na nayon ti salunat mo. Tapno adupay ti matulong am akas ken ni Orlan nga anak ko. Orlan anak, agpakada kamain, kat agsingsingpet ka kumadito'y balay da Don Mario. Nasaya at daatao, anak ko. Awan ti di makaamamukan kwa na akamang ti simbaan dito'y lugar tayo. Nanang, Nasaya at da. Isu arumbang asaya atin yu ti trabaho yu dito'y balay da. Dakkel apagyamanak, anak ko. Gaputa si dadaan da at tumulong iti panagadal ti kabsat mo. nanang, Anak, pangaasim. Pagtrabaho ka dito'y balay da. Nasaya at da at tao. Awan sa bali apampanunutan da. No di ti pagsayaatan ti tao at tulungan da. Iso apang nga asim, anak ko. Agsingsingpet ka. Wan Eileen, awisen ka. Tadwata amapan aglaba iti balay da Doña Rita, intun Sabado. Ngamin, kunana ang mga yabak iti kadwa. O sige kayat ko launay. Isupay titangdan ko. Wan amom, nakasaysayat, dagijay abak mo. Naanos, kan saan daan na imot? Imbag man takasta? Wan, isung ayaban ka, tapno da kadwa. Kan kas iti nakunak, nasayat datat tao. Isu asaan ka nga agbabawi sumurot kanya. Wan, Vivian, sumurutakkan ka. Isupay ti matgadak. Sharon, api nga taasaan matan nga umay da Mr. Bad ijay Cloud. Ay, Emma. Kalang at manen asumrek dito'y da gusta. Kadwa na ni Diego. Ay, Oh, di mo ka di kailiw ni Mr. Bad? ha? Apay kumakailiw ko. Itian niya aga po. Oh, kagayat dayjay kan ka. Ngamin, kasta unay apanang mingming na kan ka idi ijay Cloud. Emma. Amo? Noornosen na laang tibagina? Ad na atumaar. Ay, gusto man ladaytan, Emma. Ay, jaklat ta maiwak si iti panunot ko ni Diego. Kaano nga ta makitak manan? Makitam tulat ta. Kanon to nga ta? Sapay kumata makitak to inton rabi. Umay ko alaan dagiti daduma akawas ko, tatang. Nakastrak kak ita iti trabaho. Ha? Nakastrak ka iti trabaho? Anya trabaho? Family driver tibak na nga agasawa. Da Doña Rita, kan Don Mario. Kamang da kano iti simbaan dito lugar tayo. Da Madam Rita, kan Don Mario. Kano kasta? Ay, nasaya at launay anak ko. Am-am mo yu ida, tatang? Wala. Amam mo kida. Taka mangakmat iti simbaan dito lugar tayo. Kat adaw tinatultulungan da.
Kasta ka di. Kahit pagyamanak, tay sugayam tibus mo anak ko. Agsaya at kakadakwada, iswa pa nga asem, taag sing-singpet ka. Oh, Diego! Agyaman na ta si marungkar ka dito iklam. Kumusta ka? Nasihat lata Sige ngay, kumusta kan? Nasaya at latamat. Ni Mr. Pan. Ayan na, apaya di mo ka doon. Saan na Mr. Bad tinagan na? No di kat urlan. Apaya di mo ka doon. Di na mo ngay mayak dito Nagkapuak ngamin iji balay mi. Kat di magasakla dito Pagyamanak no kasta. Ngamin, kaya't ka makita. Kaya't ka mata makita. Ngam sa anak ngagbayag. Ngamin, adda mo miitan kan ni Orlan. At apagpapayan mi abak na. May sak ang driver ijay. Kat hardinero mat ni Orlan. Oh, di nasaya at naunay. Ayos lang ang titrabaho mi. Tinaskan. Nasingpet. Kan managparabor ti amo mi. Dayta ti kasayaatan, Diego. Ngam, sa anak ang makapagbayag dito Gaputa sa anak ang nakapagpakada iti amok. Awan anyaman na. Basta inton maminsan, pagpakada ka iti amom. Tapno makapagbayag ka dito Ay, sayang. Saan nakadwa ni Diego ni Mr. Bud? Nagkita kayo kumama. Sana bale, adan tulat tagundaway. Among kadi? Simple lang ti panagbiag na. May sa driver ni Diego kat hardinero ni Mr. Bud. Anya ti maditi day. Awan madi iti dayta at trabaho da. Ngamda ta, madi ti trabaho ta. Manala iti dayto iklam. Angam sa bagay, saan taakas kadagiti daduma nga agpapairwan. No dikat agpatinggatalaan iti intablado. Kano adda aggusto amang table kadata. Kan, adda limitasyon na dayta. Saan data ang mabalin at tsansingan dagiti bartek alalaki. Tamadaksan da lang. Agan ano sa puto. Gaputa adulat na titip ang maaawat ko dito Kan sa bali pa iti talaga asweldo ta. Wen nga rod, dakdak kulat na titip mo siya. Ngamin, napintas ka. Idinto ta siya. Kadaw yan lang ang tipintas ko. Tap-tap halak tiro, iti make-up. Kadaw yan man tipintas mo ako namin. Ngam nagsaya at kamatatao. Sharon, kinapod mo na. Kaya't ko ti pumanaw dito iklam. Ngam awan mo ti sigurado apang gadang. Kasta at mo't emang. Agad adal ti kabsat ko. Iso nga agan ano sakpay laang dito Tinaskan, aywanan ta ti bagita. Iso ni Arlene agayim ko, madam. Iso ti katwak nga aglaba. O sige, awan parikot iti dayta. Ala, aglaba kayo, taikan kayo iti tangdan nyo. Agyamanak, madam. Naimbaglaangan ta inayabanak ni Vivian. Isupay ti matgadak kada kayo. Naimbagla nga allowance ko iji pagadalan. Agad-adal ka? Pagad-adalan nak ti kabsat ko, madam. Nagsaya at maten akabsat ti kabsat mo, tapagad-adalan na ka? Awanan naganak mi, madam. Isu animanang ko, tinangako iti responsibilidad para iti panagadal ko. Saan nan nga intuloy ti agadal, kat nagtrabaho. Takayat na, asyak kanulaangan ti makalpas. Kastagayam. O alagarod, aglaba kayo, tanayunak ti sweldoyo. Adday ta. Naisalapay ta amin ang alinabaan ta. Madamdamapay. Mamagaan danton. Tanaispinda mo? Nakasingsingpot ni madam anya. Pinagmerienda na tapay.
Naanos daa talaga. Kat, sa dino nga iti ayan ni Manong mo? Saan ka di nga agpapaaymot ditoy? Rimorda ka no kada sir, ti asawa ni madam. Isuro na ka no ti kabsat ko nga ag-drive. Nagsaya at dagayam nga amo. Pudnot ako nam Arlene, nakasaysaya at da nga amo. Among matgayam ti agmaneho, Orlan. Wen, sir. Nag-eskwilak mat iti driving. Day talaan, tasaan ka nagmaneho. Tawan matlugan ko. Nasaya at launay. Sige. Asikaswen tayo ti lisensyayo. Kat kayat ko ngagsanay kayo pa'y ngag-drive. Sir Mario, agpakada kami biit kan ni Orlan. Sa dino ti papananyo, kat sumipngeten. At dala sarungkaran mi agagayam. Di ka agdanag, sir. Agsubli kami matlaang adagos. Ala, awan parikot iti dayta. Mabit lang kang kayo iti kwartayo. Imbag lang ay gatang yo iti chocolate nga isang petyo kadag iti ararmenyo. Ha? Ni Sir Mat. Bala, mabit lang tayo nakmangala iti kwarta. Kumusta kan, Shasha? Sharon, ti pudno anagan ko. Sharon? Orlan tipod no anagan ko. Sana Mr. Bad. What? Amok daytan? Kumusta kan? Nabayag basit adida ka nakita. Kastoy datan, adaklat tayo ti dayto aklap. Makigasang-gasang, no mapaadal ko di kapsat ko. Kat uray man nalak iti dayto aklap. Taagpatinggalaang di ti trabaho. Amok asalwadan ti bagi. Nasayat no kasta, Sharon. Kat sikan, kumusta ka matan? Kastoy, iiniw kan ka. Ha? Sapay ko matawang pa'y nobyong, Sharon. Aapayan mo lang ti kastang. Tapno aman kay nagaw ko kan ka. Kinapod mo na. Saan ka maiwaksi iti panunot ko? Orlan? Ibagak tirik nak, Sharon. Kat sapay lako mata di ka gumura. Agayatakan ka. Ha? Kat sapay lako man. Tawan pa'y nobyong. Awan pa'y nobyo. Gaputa awan pa'y dayta iti panunot ko. Tikas kanan kanya, kat ti kabsat ko. Kayat ko ang makalpas iti panagadal na. Dayta ti gapuna nga daaklat ta dito'y club. Ta dito'y club, nalakaasumrak ti kwarta kanya. No kastang, kas iti na ko na, amok asalwadan ti dayaw ko. Agadaan at kakanayon iti kadam dito'y club. Ket mangnamnyama. Adumteng tutigon daway. Amakapanaw ka titi me. Ket madan ka iti mas nasaysayat apanggadan. Sapay ko matakastan. Agadaan at kakanayon, Sharon. Ket laglagi pang atanayon ka pampanunutin. Sige, agpakada ko na, Emma. Agsubli kaming tumanan kan ni Orlan. Sige, Diego. Agyaman na si marungkar kayo. Urayak lang amalpas da Orlan kan Sharon nga agsarsarita. Katin kamin. Saan mi amabaling ti agbayag dito eh. Sige. Basta gananad ka kanayon Aywanam ti bagim. Itulong mo asalwadan ti bagim. Wan, maawang ti kayat maasaman. Kat di ka agdanag, Diego. Aywanak ti salon ko. Ken oray si ka, di mo baybay ang ti salon mo. Aramidag dayta, para kan ka, Emma. Sinungbatan ako ni Emma, Orlan. Nakaragrag sa kakida. No kasta agayan ayat kayon? Una, katsigangay. Sinungbatan nakakadin ni Sharon? Saan? Diyak kayat nga purain. Kayat ko ating-itingan na pa imbag tirignan. Sakbay amang ikadden. Ngam siya, sinungbatan na kun ni Emma. Nasayat nung kasta?
Ay, mabainak, Orlan. Kan maamakak. Amangan no maamuan na amay saak ngagtatakaw. Kat ebrik nakmat lang. Diego, Anya nga tati Aramida, Orlan. Ibagak nga takan na Emma, tipod no akin nataok. sakbay nga ibagam daytakan ko, ana. Nasken nga agbalbaliw kapay. Ha? Anya ti kunam, Orlan? Ulitam man. Tikunak, agbalbaliw kapay nga umuna. Sakbay nga ipudnom ti kinataom kan ko, ana. Katsika, agbalbaliw ka kadimat. Wan Diego, agbalbaliw tan. Ha? Pudno ka diti nang ko, Orlan. Ulitam man. Agbalbaliw tan, Diego. Para itinasaya at amasakbayan ta. Anya nga tati Aramidak, Orlan. Ibagak nga taken ni Emma, tipod no akin nataok. Sakbay nga ibagam daytakan ko, ana. Nasken nga agbalbaliw kapay. Ha? Anya ti kunam? Orlan, ulitam man. Tikunak, agbalbaliw kapay nga umuna. Sakbay nga ipudnom ti kinataom kan ko, ana. Katsika, agbalbaliw ka kadimat. Wan Diego, agbalbaliw tan. Ha? Pudno ka di tinangag ko, Orlan. Ulitam man. Agbalbaliw tan, Diego. Para itinasaya at amasakbayan ta. Ha? Kaslamay ikaw ak kadagitang ibagbagam, Orlan. Nasao kanyak ni Sharon ti makagapo. No apay nga adda ita ijay club. Ngam kasano nga ibagakan ko na apumano ijay. No mas dakdakis mati trabahok. Ha? Iso anasaysayaat no agbalbaliw tan. Kat agurnong ta para kadakwada. Orlan. Mabalinda ti manglukat iti pagtagilakwan. Basta da kwartang aramaten da. Kat nasken nga agurnong ta. Tapno adda pagpuunan da. Una, nasaya at dahit anak ko nam, Orlan. Sige, aggagatang agtrabaho, dito'y ayanda dun, Mario. Iti kasta, maayayo da ka data. Wan Diego, manipod ita, agbalbaliw tan. Saan ta nasublyan ti dakas at trabaho ta? Mario, maasyanak iti gayam ni Vivian. Ni Arlene, kayat ko at tulungan ta. Gayam ni Vivian? Wen, tay kadwa na naglaba ka dagiti kortina ken ulas. Kayat ko amay sa ka dagiti tulungan ta. Uray matrikula na laang ti itulong ta ken kuana. Agas matlaang ken ni Vivian. Dakkelan aba nagday ta ken kuana. Sige, sikat ti makaam mo. Inton maminsan nga umay dagla ba? Kasaritak ton ni Arlene. Awan ti makunak iti dayta. Tumulong talatta kadagiti agkasapulan iti tulong ta. Tanalabit. Dayta talaga ti misyon ta iti daytoy abiyag. Agyaman na taimay kayo. Aglaba kayo ita iti kawusmi. Wan, madam. Nalaingak nga aglaba, madam. Nadalos ti labaak. Oray siyak, madam. Kandi kay agdanag, tasay-sayatan mi ti aglaba. Arlene, kayat ko nga ibagakan ka. Asya kon ti makaamu iti matrikulam. Akas ken ni Vivian. Ha? Tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Kat siya kon ti makaamu iti babayadam ijay pagadalan nyo. Ha? Agtagtagay na pa ka di, madam? Husto ka di dyan nangag ko? Wen, dagiti kas kada kayo ti rumbang a matulungan. Nagsarita kamin nga agasawa, amay saka at tulungan mi. Ala, agyaman ak unay, madam. Agyaman ak unay.
Basta ikarim asaya atem ti panagadal mo. Ikarik, madam. Ikarik. Madam, nakasaysaya at kayo launay. Anya ti makunayo, madam. Nagpintas ka di matlang tinamayak iti hardin nyo? Nagmula akon kadag iti agsabong iti napipintas. Wen, Orlan, nagpintas to'y hardin. Kan nadalos ti aglawlaw. Agyaman ak tamaragsakan kayo, madam. Mabalin kon nga awisen dagiti kagayom ko. Kat dito'y kami hardin nga agsasarita. Ngamin, nagpintasan dito'y. Agyaman ak, madam. Ay na, maragsakan ak, Orlan. Gaputa nakitak ti kinagagat mo. Wen, madam. Talagang aggagaytak. Ngamin, nasayat kayo. Kaya't ikarik. Ad dapat ti panagagat ko ngagtrabaho dito'y. Tapno maayayo kayo. Kat maragsakan ak iti dayta nga imbagam, Orlan. Ituloy mo ti aggagat. Tati nagagat kan naanos, adayo ti maturong na. Kumusta kayon dito'y balay, nanang? Nasaya at kamimot iti kabsat mo. Awan parikot may. Kita lang nga makita kayo ang nakaisam ay. Wen, anak ko. Ngamin, naragsakak paraken ka. Gaputa ijay kabalay da dun Mario nga agtrab-trabaho. Wen, nanang. Naibaglakit din. Tani Don Mario ti mismo ang nangalukoy kada kami. Ngagtrabaho kada kwada. Pagyamanak day ta iti Diyos, anak ko. Isu nga agsingsingput kan. Igaud mo ti agtrabaho. Gaputa nasaya at da nga amo. Wen, nanang. Ket saan mo kuman asublyan ti sigod at trabaho, anak ko. Tamaisag makalaeng. Ikarik, nanang. Kanayon kami amadandanagan kin ni Vivian gapuken ka. Nga amangan no iti maysa nga aldaw, ket addandakes anapasamaken ka, anak ko. Nga amangan no addakan iti pagbaludan. Nanang. Isu atan likodamon ti dakes nga aramid, anak ko. Ket agbalbaliw kan. Di ka agdanag, manong. Igaad ko ti agadal. Nang runa, tadamadam rita ti agbayad iti matrikula. Tulong da kano iti panagadal ko. Nasayat no kasta. Kaya pagyamanan tayo dayta. Dan sa bali pa iti swildok ano, inak aglabay iti balayda. Nagsayat dalaunay. Igaad ko ti agadal, manong. Nang runa, kat ada si dadaan amang tulong kanya. Nasayat ti kasta ka panunutam. Agadal ka, para itinasaya at amasakbayang. Naimbag ta imay ka, manang Sharon. Amom ka di? Adda pa kilablabaak no iti Sabado. Imbagak matenkan ka adikan agbamban nugpay. Apay, saan ka di nga umdas ti itad ko nga allowance mo? Kaya't kalaang atulungan, manang. Sana bale, ta saan kami mo't unay ang mabannog. Tadamot washing machine. Kan ammo, manang, ni Madam Rita kano ti makaammo iti matrikulak. Basta ikarik kano, nga igaad ko ti agadal. Madam Rita? Wan, manang, ti amo ni Vivian agayam ko. Baknang dangamin, kan awan paggastusan da. Anya? Wan, manang, uray ni Vivian agayam ko. Madam Rita ti tumulong kan kwa na iti matrikula na. Sigurado ka iti dayta? Amang ano anya mati katukad na dayta tulong da. Nasaya at da, manang. No kayat mo, sumurot kanto kanyak intun Sabado. No addawayam. Tayam amu ka kadakwada. Kantap no mapanak na kam, anasaya at atao da Madam Rita. Agpada kayon nga dan iti lisensya iti panagmaneho. Awanan ti parikot. Agyaman kami unay, sir. Agyaman kami, sir. Ita,
Addan katulungak nga ag-drive, no kasta nga da misyon na papanag. Anya misyon, sir? Kadwa na misyon ko, ket timapan kadagiti lugar nga agkasapulan iti tulong. Kastagayam, sir. Iso na saya at adda kayo adwa. Tapno adda kaduag, no kasta nga da misyon na papanag. Agyaman kami iti panagtalekyo, sir. Nga ore ammoyo adakas kami at tao. Gaputa mo kay tultuloy yo ti panagbalbaliw yo. Wen, sir. Agbabawi kamin kadagiti